Pozdrav svima ljudi, ja sam Festi. Danas ću vam pokazati kako hakovati Subway Surf, pošto sam stavio na Instagram story, kao što vidite, da snimim hakova i kao što vidite tu ima, ne znam sada koliko, mrzim me da brojim, i to ne znam tačno koliko ima, oko 4 milijarde su u pitanju, kao što vidite gore, i da snimim hak. 43 je glasalo za opciju da, 14 za ne, znači snimit ću. Mislim, već snimam, ali dobro. Evo, da ne vidite da vidite da je stvarno. Samo da smanjim, da se ne čuje jako. Ok, Buenos Aires. Ok, ovdje će malo duže sad, evo. Znači vidite, kao što vidite, ja imam 1135 ovih da. Evo, imam 4, puno ima. Znači sad ću da vam kažem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Dobro, imam oko 400 nešto milijardi. I možete da kupujete, a te pare neće da vam se troše, bukvalno kao što vidite. U shopu imate ovo da upgradeujete. Evo, ovo da kupujete imam 200, evo sad imam 300 ovih, 240 i nešto, i ovo sam upgradeao na sve. Imam ovdje, to nije ni bitno. Evo, što vidite, ovdje imam bukvalno sve, kupio sam sve. Ja se ne slagam sad s tim, da pređemo mi kako da hakujete ovo. Pošto sam se ja mučio, nisam znao kako da hakujem i tako to. I tražio sam baš mnogo hakova, ali nisam uspio. E sad, šta je fora kod ovog haka? Ako imate Subway Surf svoj, izbrišite ga, znači uzmete na primjer ovo Clash Royale je sad Subway Surf, uzmete i izbrišete. I idete na Google i kucate Subway Surf Surfers mod APK. Evo ga. Sada se učita. I idete na treću ovdje. I ako uspijem stavit ću link, evo samo da prekopiram, evo ovako. I sad idemo full download i čekat ćete malo. I idete, imate dva, imate ovdje update, ali isto je, bukvalno, ali idite vi na update on. Evo. Idete download. Blokiraj. Ok, ugasio slučajno ono. Čekajte samo malo. Ako vas smara ovaj deo, možda premotajte malo, ja neću da sečem ovaj deo, da ne bude da lažem nešto. Ok, unblock. Idete download i potvrdi. I sad će gore da vam skida to. Ok. Znači još 1 minut, 18%. Neće baš to još 1 minut. Do tada ću da vam pokažem da igram malo. Da vam pokažem šta bukvalno može, ne može nešto puno to ili tako nešto, ali evo isto. Bukvalno ovo je drugačije, kako da kažem. To nisu isti Subway Surferi, Subway, kako god. U stvari isti su na neki način, ali ovo je mod, kao da kažem, hak.
Razumete, skroz je drugačije. Naprimjer, sad kad bi instalirao onaj sa Google Play Store-a, skoro bi mi bio najglednija, bukvalno mali. I sad ovdje možete, bukvalno koliko hoćete, save me da idete, vidite ovako, save me, meni dođe do baš puno, do 2-3 miliona ovdje, kad saveujem. Imate najveći skor, moj drug ima najveći skor, 20 nešto miliona, 21 milion. Ali trebate imati strpljenja za to i da igrate toliko, ne znam šta je ovaj upitnik prvi put. What the fuck? Aha, double jump, prvi put to vidi. Okej, ovdje ću hoverboard. Znači hoverboard ne možete da kupujete. Ali ovako inače ne može. Ok, instalirao se. Ja ću izađemo odavde sad. I aplikacija se priprema. Nepoznato, pošto je nepoznat izvor. I da li želite da se dobro. Podaci neće biti izgubljeni. I idete instalirate. Ja instaliram opet. Izgleda da je paket oštećen. Nije oštećen, nego nije htio da mi se instalira, zato što ja već imam isto to. Ali eto, vama sam pokazao kako se to, kako je taj hack. Što vam je isto, imate i FB ovdje, kao što vidite, live. Čekaj da je to, top run. Evo ja sam tu drugi u silveru. Imate tu i na FB-u, samo ovako to radim ja. Evo, kad se konektujete, piše vam ko je najbolji, ali se ja nisam konektovao i to je to od ovog klipa. Ako vam se svidio klip i naravno ako sam vam pomogao, link će biti u deskripciji. I to je to, vidimo se u sljedećem, pozdrav, ćao.